College bani pibro sai senpat te hakane video mta ngan tip hawede berkene ka Assam Rifle half marathon te abun bhag bakali klem yo porban penwi kham kloi te kane ke jing mare pat kane lara ye compare berka sora marathon ka khamla ka Assam Rifle half marathon ban ya ka sora marathon hakade hawede berka organize te hakane ka Assam Rifle marathon kandon ka shisan kilometer 10 kilometer bat ka 8 kilometer kajaka baken penlong gejing mare kade bi hapo light core kham khret mar kade por talang kapo ka tarik ban mare egane kade khasau tarik Desember an seperti lupa kata bakade ka si ublei ada pem sutanat lej mare si ublei temut ba nai lejre nai register re namta kane tekane ka 5th Assam Rifle Half Marathon 2025 is scheduled to take place on Sunday December 14 2025 in Shillong Meghalaya featuring 20 km, 10 km and 5 km races. The event aims to promote fitness and wellness, attracting 3,000 runners. Last year, kadon kumbala hajar paspa na bakala tementa usnem ki target bagan yo around 5,000 5,000 runners. Participants shall receive goodie bag, finisher medal, finisher medal, t-shirt, in IOB t-shirt with a significant prize pool of 18 lakh. Te hangne tempat aire ya kata ka price mo kan noban kong kan ba kin sapan mi hadin mentak om bai khat phrala kat kumani te kumbang ayo tip ong ba kan poi hiski ar 4 lakh total price bromo 5 10 but 21 te kan ba katarik kan dei khat sau tarik Desember kan dei hapo avenue kan dei hapo pom lakrai mo pom lakrai light core pom lakrai ka jaka jonggi sipai hang tu hapo Assam Rifle te kaling nam ta ban register kanero ngasabu hapo description sa check hapo description lane pila ban sulit direct be hapo Google chu Assam Rifle marathon kalami be katu ban register te by register am ta kinemo ka by register kadon la ka jong jong dor nam ta ka 5k la ka jong nam ta ka 10k la ka jong bat nam ta ka 21k la ka jong dor mde re ka ju te ka by registration pe nang ne kan de sanspa nika nakamanta ka 5 km first part nika namta ka 10 km but siajar namta ka 8 km tegi dan tegi nilai dari kategori te habai de berka price ki klampat penmi rementa gens ayadin te kelas di namta kane kande bi hau namaklar nilai potrik November lane 8 potrik November pat penmi re tama kadon ki babente ba kande hau November hi hagi 8 nilai potrik jong November te kin sadon hi bakali kata ngan seperti lupa ba nakliang ka Assam Rifle ke organize kane ten mar bakade shelu shalat kor te kin sapen biang hi ki kali ka bos kumba katukane tadi hi ban shaw na po Shillong mo mala janga hinang ne shelu shalat kor la janga hi la edon hi kumba 10 km ane tame ka taru shelu shite ka jaka terjenjar nyokli nolor bari step create bha shite shalat kor ngi bela emare menen kesnem create bha shite te ki bakwa ban lejman kone te sa register no ala pi kwa bidan tersisa register no warna map hadu banda de kata kalas dit kemawa sanspa ke 1 kilometer praspa ke 10 kilometer wat sejar ke 8 kilometer te tangi ni kijum tip kure